Ndabasuhuje cyane mwese kandi mbahaye ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Ntirushwa. Uyu munsi tugiye kugaruka mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho. Reka uyu munsi mu nkuru yacu itangira tubanze tuberekeze mu gihugu cya Kenya. Nyuma yo kubibutsa ko ari byiza gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Hanyuma tukajya tubana mu nkuru zose tubategurira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari Nairobi muri Kenya, ni mu nama ikomeye yahuruje abakuru b'ibihugu batandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze i Nairobi muri Kenya, aho asanze mugenzi we w'iki gihugu William Ruto mu nama y'iminsi 3 yiga ku ihindagurika ry'ikirere. Ni inama yatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 ikazageza ku wa 8 Nzeri muri uyu mwaka w'2023, ikaba yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bagira uruhare mu gutuma hatabaho ihindagurika ry'ikirere. Iyi nama yateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na guverinoma ya Kenya. Perezida William Ruto ubwo yatangizaga iyi nama yavuze ko ibihugu bikize bikwiye kugira uruhare mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bititanye ba mwana n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Perezida William Ruto yashimangiye ko Afurika ifite umutungo kamere n'andi mahirwe byabyazwa umusaruro. Aha yagize ati, igihe kinini tubona ibi nk'ibibazo. Hari amahirwe atandukanye akwiye kubyazwa umusaruro. William Ruto yashimangiye ko Afurika ifite amahirwe menshi arenga miliyari, uburyo bw'ishoramari, amabuye y'agaciro n'ibitekerezo bakwiye gusangizanya. Aha yagize ati, ntabwo turi hano kugira ngo turebe ibibazo gusa. Mu mwaka w'2020 u Rwanda rwiyemeje kugabanya imyuka ihumanye rwohereza mu kirere ku kigero cya 38% mu myaka 10 iri imbere no kugeza kuri net zero mu mwaka w'2050. Muri iyi nama abayitabiriye bazumvikana ku myanzuro bazajyana mu nama ya GOP 28 mu mpera z'uyu mwaka iteganyijwe kubera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Indi nkuru numva twavugaho iragaruka mu karere ka Gicumbi. Umugabo wo mu karere ka Gicumbi wari wikoreye ibiro 20 by'urumogi yikanze polisi y'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano zari ziri mu kazi, ashatse kwiruka ntibyamukundira. Uyu mugabo w'imyaka 20 yafatiwe mu mudugudu wa Mugote, akagari ka Gishari mu murenge wa Rubaya mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 3 Nzeri. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza, yavuze ko uyu mugabo yafashwe mu masaha ya 3 z'ijoro ubwo yari ahuye n'inzego z'umutekano zari ziri mu kazi. Uyu muvugizi wa polisi yagize ati, inzego z'umutekano ubwo zari mu kazi mu gicuku ahagana ku isaha ya 3 zabonye umuntu wari wikoreye umufuka aturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Amaze kubona ko bamutahuye awutura hasi ariruka. Nyuma yo kubona ko ari urumogi bahise bamukurikira, ako kanya atabwa muri yombi. Hamwe n'ibiyobyabwenge yafatanywe yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akorerwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha. Superintendent of Police Mwiseneza yibukije abanywa n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge kubireka bitewe n'ingaruka bibagiraho. Yasabye buri wese guhagurukira kubirwanya yivuye inyuma, atanga amakuru y'aho abiketse kugira ngo bifatwe bitarakwirakwizwa. Ingingo ya 263 mu gitabo cy'itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo
mu buryo bunyuranije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Iyindi nkuru aha twagarukaho ndetse itanasanzwe nivugwa mu karere ka Kayonza, aho abantu 18 banze kwishyura mituwele bakavuga ko ngo Yesu yayibishyuriye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Kayonza bwatangiye kuganiriza abaturage bagera kuri 18 baturuka mu miryango 3 nyuma y'aho babuhakaniye ko badashobora kwishyura ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé ngo kuko umwami Yesu basenga yayibishyuriye. Kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Nzeri muri uyu mwaka w'2023 nibwo inzego z'ibanze mu murenge wa Murama zatangiye kugenzura urugo ku rundi abaturage batari bishyura ubwisungane mu kwivuza ubwo bageraga mu mudugudu wa Rugazi na Rurenge yo mu kagari ka Nyakanazi. Bahasanze abaturage bo mu miryango 3 bahakana bivuye inyuma ko badashobora kwishyura mituweli. Aba baturage basengera mu ngo zabo babwiye ubuyobozi ko idini ryabo ritabemerera ko bishyura mituweli cyangwa ngo bajye kwivuza kwa muganga. Bavuga ko iyo barwaye bivurisha ibyatsi bagakira, ubundi bagakomeza gusenga no kwizera ko Yesu yishyuye ibintu byose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mutuyimana Pauline yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko aba baturage uko ari 18 basanze baturuka mu miryango 3 ngo babaganirije barangije barabareka barataha. Uyu muyobozi agira ati abayobozi b'imidugudu nibo batubwiye ko bahuye n'iki kibazo cy'abaturage banze kwishyura mituweli. Twagezeyo batubwira ko ntayo bazatanga, ntibajya bivuza kuko bizera ko byose Yesu yabikemuye, mbese ngo yabishyuriye. Gitifu Mutuyimana yakomeje avuga ko bagiye gukomeza kubaganiriza hakazanifashishwa izindi nzego zirimo abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana kugira ngo babereke ko kwishyura mituweli ntacyo bitwaye. Uyu muyobozi yagize ati uyu munsi twabarekuye barataha ariko ntitwacitse intege. Tugiye kwifashisha izindi nzego kugeza ubwo bazumva neza akamaro ka mituweli cyangwa ako kurwara ukajya kwa muganga. Yego ni byiza kwizera Yesu ariko nanone ntabwo twabareka gutyo kuko hari ibyo bakwiriye gusobanukirwa kurushaho birimo n'akamaro ka mituweli. Umurenge wa Murama utuwe n'abaturage 23,000 kugeza ubu abamaze gutanga mituweli ni 84%. Akaba ariyo mpamvu ubuyobozi buri kwegera urugo ku rundi abatari bishyura kugira ngo ubashishikarize kwishyura. Tubibutse ko aha ari mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, aho aba baturage bagera kuri 18 bose bivuye inyuma bakanga kwishyura mituweli bavuga ko Yesu yayibishyuriye. Ni inkuru idasanzwe. Reka tubabwire yuko tutigeze tubasha kumenya idini abangaba binangiye basengeramo, gusa iyi nkuru tukaba tukiri kuyibakurikiranira. Ndabashimiye cyane rero, reka inkuru z'uyu munsi tuzisoreza aha. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru tubagezaho zijye zihita zibageraho ako kanya. Nitwa na Christine Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Inkuru zacu unakagaruka. Mugira amahoro y'Imana.